Kalau malam ini aku lagi tunggu Bunda sampai ke Banda Aceh. Karena kenapa? Karena kami mau jemput Shanu besok pagi. Dan kalian mau lihat 3 bulan yang lalu bagaimana Shanu dibotain? Oke, let's check it out. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Yo, haro. Yo, halo, hari ini kami mau jemput Shanu. Aku udah 6 bulan gak lihat dia selama pendidikan. Dan hari ini ada Bang Tar, ada Bunda, ada Mimi, dan juga Dek Nea. Ya, mau lihat gimana kegiatan dan bagaimana kesan kami pertama jumpa Shanu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Oke, let's check it out. Ini penyebab kekacauan hari ini. Jadi penyebab itu kan dokter di muka ya, Mau kemana lagi? GP Mana? GP 2 IP di Pantai. Oh, ngapain? Jemput anakku yang kecil. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.